kwiragwo ungitara mundu mugi ni ohigaga makiria naguo ugi ucio ugatwika uteithio kuri andu angi. Umuthi ni kaundu kariku turaririkana ati muthenya tawo muthi mwaka-ini wa 1984 njuire ya muini wari nguthi muno woikaine ta Michael Jackson ni anyitire mwaki magithondeka thinema ya wonjoria ya soda ya Pepsi na kimombo maugaga second band degrees no ni akihonire. Ndakunyita ugeni muno makiria thini wa mohoro gitao njitagwo Mumbi wa Wanyoike mwena uria ungi wa studio twina mwathiriri na njira ya cieko wa ngui wa Mwangi. Tukiambiriria mohoro maitu miaraho yo mothe minister wogima wa mwiri Mutahi Kagwe nyaugite uthuthuria wa muthemba mweru wa virus ya coronavirus uri urerikana ni urikitie gukinya guku bururi-ini ni wambikitwo kana ni wambikitwo akiuga a Kenya matiagirirwo ni kugeria kana kuregeria mawatho maria magirirwo ni kurumirirwo niguo gwithaitira kumana na kunyitwo ni COVID-19. Mutahi ni ongereire kuga ati thirikari ni irageria uria ingihota gutigirira njanjo ya murimu wa COVID-19 ni kukinya guku bururi-ini muthia-ini wa mweri uri wa eri guku bururi-ini kana naguo bururi wa India ni uratanyo gukorwo ugiteithiriria mabururi maria mariganitie na njanjo ya murimu uyu. Tutairite andu ati variant iyo ni njuru gukira iria twi nayo kana variant iyo maundu maria tureka ugithamba moko wikire gitambaya maniuru na kanua wage kuhiriria andu ati hindi iyo no ikunyite ona wikite oguo ri uti mundu wigini uko akimaka muno. Vaccine iria turi nacio kana iria turenda kugura Kenya hena vaccine muthemba umwe uria ithui tukoretwo tukinyitanira na thirikari ya Ruraya test vaccine iyo niyo itagwo AstraZeneca na vaccine icio nicio tureciria nduko ni guko ikinyite guku mweri wa February na ni kwenda umenye atiriri twanario maigi muno na thiku nyingi muno horo wa vaccine. Ti vaccine ciothe ingiruta wira kundu guothe kuri andu othe twabe tunyite hau na ti vaccine tihanaine, vaccine ni tofauti. For example hari na vaccine itagwo Pfizer ri kumiga igagwo ndingumiga fridge ya kawaida no mwako umige fridge iri na -70 degrees yani no gwira se wase nduri wa kuhiriria hau -70 fridge ya kawaida ri heu muno ri ikoragwo -6 iko no imagine ni andu ndiraga hau gata riu vaccine ta icio ri no one tutiragura nyingi tondu ona gwa guciga tutina ku. Vaccine iria turagura ri ni vaccine igwitwa AstraZeneca na problem iri ikoretwo ho ni atiriri athuku kuria Ruraya ri tondu no mathondekaga vaccines ici ni kwamba kuigania imakagura iri nyingi muno riu na kindu kira kiratuteithirie ni ati India nio marambiririe guthondeka vaccine iyo na India ni koragwo na capacity nene muno na andu a India matirarwara muno ta America na kuria kungi koguo no mahote kwendia vaccine imwe ona magithiaga na mbere bururi wa. Tugethie kungi ndudu ya thuri a ruriri rwa mbere ni mamenereirie ritana ria mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Karanja Kibisho akienda kugia na giikaro na atongoria a county ya Embu na Kirinyaga niguo kwaririria thina wa mugunda wa Mwea settlement scheme. Kuringana na thuri aya mucemanio uyu nduri na kiguni o giothe kuona ugai wa mugunda uyu ni waiguithanirio igoti-ini. Matogoretio ni muikariri giti wao Eston Nyagantiga ndudu ya athuri kuma ruriri rwa Embu mari na njiriri iguru rigie mucemanio gatagati ka atongoria kuma kaunti ya Embu na kaunti ya Kirinyaga uria wititio ni mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Karanja Kibisho. Dereti nene ya mucemanio uyu ni ugai wa mugunda wa Mwea settlement scheme uria ukoretwo na ndogamano gatagati ka andu kaunti-ini ici ciere undu uria athuria ya maugite matihariirie kwaririria makiuga marua-ini ma Kibisho ndari na mateta o mothe na uguo kuria atongoria kuma kaunti ya Embu matikane kinyie mucemanio-ini uyu. Na ni twamaka muno riria kwandika uboro cia ati wariririo wega waguo na nitukwenda kumwira Mwea settlement scheme
thigi turi ya mbere Mwea ucio ni wagairwe na twisi ni ithaka cia ene. Athuri aya marĩ na njika amundereti ya ugai wa mugunda uyu irakuruhania utongoria wa kaunti ya Kirinyaga na mugunda uri urarĩrĩrio uri kaunti-ini ya Embu. Dr. Kibicho we mwenyewe ni waukire guku umau kuona uria wira ugai wa mugunda wa Mwea ukarie na agikara na athuri aria magaga mugunda ucio na akiuga ni sawa na title ikiuma. Gukiri uguo maugite ni meharĩirie kurugama bao-ini kuona igoti nĩrĩo rĩatuithanirie ndũgamano ĩrĩa ĩratũire ho mĩaka mĩingĩ na oho makienda mathikuota arĩa makoretwo makĩingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ mũgarũ na watho kũrutwo kuo nĩguo ene mĩgũnda ĩno maheo icunjĩ ciao. Boro kivishwari no boro nathue ni atwite igoti-ri ni gutire mundu utena title yake na ni wici namba cia mĩgũnda ĩyo koguo ni atutware igoti-ri turi thuothe uguo twagire na mataito mairio ya scheme atige gwita andu kando a thirikari na njira itari alali. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Geoffrey Kĩng'ang'i augĩte mũcemanio ũyũ nĩ mũgarũ na watho akiuga gũtirĩ mateta o mothe mandĩkithĩtio megemaine na ugai wa mũgũnda ũyũ. Kibicho andika marũa agĩta andu thaino gũtirĩ mũndũ negenete gũtirĩ mbara mĩaka mĩthiru yonthe ithatu gũtirĩ mũndũ ũrũĩte mũgũnda ũcio na gũtirĩ mũndũ ũraũria iringa rĩa mũndũ wĩngĩ. Oho akiuga mũcemanio ũyũ waya gũkarurumũra ngũĩ iria ikoretwo kuo kwa ihinda ciĩgiĩ mũgũnda ũyũ. Mũgũnda ũyũ ũtũragwo gũkũ kwa kũndũ kũthiĩ mĩaka ithatu gũtirĩ na thĩna. Mwaka wa mwisho tuthiĩte kĩthurano nĩ rwambĩrĩria kũrete ageni. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Tuthie nginya Naikuru thutha wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kũria thirikari ya Naikuru kurugamia ũtegi wa thamaki iria-inĩ rĩa Naikuru thutha wa rũhonge rwa ũthuthuria wa nyamũ iria cikaraga maĩ-inĩ Kemfrey kuga thamaki icio ire na thumu na tiagĩrĩirwo nĩ kũrĩo nĩ andũ. Ategi a thamaki arĩa mambĩte hema iria-inĩ rĩrĩ magĩtwarithia na mbere ũtegi wa thamaki maugĩte matigũtiganĩria wĩra wao makiuga gũtirĩ wĩra ũngĩ mangĩruta. Thengi muno Mumbi wa Wanyoike na ni matura gukire mweko mwe kuma kaunti ya Naikuru na makiria muno itura ria Mwariki na kuria muingi wa matura maya meriga gukorwo kana muingi wa matura maya ukoretwo thamitio ni mai kana muihuro wa mai mairia ria Naikuru iguru ria macio ni magikoretwo makiguneka na kindu gĩgwĩtwo ũtegi wa thamaki na uria muthenya wa ira thirikari kuhitukira ruhonge rwa Kemfrey wako kiuga ati thamaki citibatie kana itire na tijagĩrĩru kuri ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mundu na ihinda-inĩ njĩtĩkĩria mwĩroreri wa Kameme TV nyitana na amwe wa ikari itura riri mako makimenyithia woni wao wĩgĩmaine na ndeto ĩno na riboti ĩno ya thirikari nĩ ĩrĩ kuonania atĩ hihi mangĩenda thirikari ko ĩkĩmarongoreria na njĩra ya naihenya nganjĩrĩ na mũtumia hao kĩmenyithie rĩtwa rĩaku na mũthenya wa ira kũratuĩkire thamaki ici itibatie gũkorwo ikĩrĩo nĩ mũingĩ na mũkoretwo mũgĩciria kwa ihinda woni waku nĩ ũgĩmaine na ndũmĩrĩri ĩno ya thirikari ya mũthenya wa ira. Okay, hama rĩtwa njĩtagwo Hanya wa Njirũ ndĩ mũikari wa gũkũ nĩ twakorirwo nĩ maĩ na kuma mweri wena maĩ mau nĩ mokire na thamaki tũkoretwo tũgĩciria na tutionete ũru waguo na tutigwĩte mũndũ mũrwaru kana mũndũ ũkuĩte ũndũ report ĩyo ĩngiumanĩte na thibitarĩ iria itukuhĩrĩirie. Rĩu ũndũ ũrĩa ũratũmakia nĩ atĩ Kemfrey acio marauga atĩ thamaki ĩno ti njega nĩo marĩ gũkũ mĩeri 5 mĩthiru na magĩtĩkĩrĩka magĩtura nĩ njega. Rĩu ngarigwo kana nĩ gũthũka ĩrathũkire. Ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ thamaki ici nĩ ciandĩkĩte andũ aitũ ciana citũ ona ithuĩ tũrĩaga thamaki ici nĩcio ituheaga mbeca. Ũguo niĩ hakwa mwene ingiuga hena siasa cirathiĩ na mbere na ũma kĩhoto nĩ atĩ tũtiĩtiga gũtega tondũ tũtirĩ na ũndũ ũngĩ. Thirikari hihi twĩhokaga no ĩtũteithie hihi tũrĩhe mĩgũnda tũmeherere matiatũteithirie. Ũguo nĩ kuga tũtingĩhota kuga tũtigũtega tondũ tũratega mĩgũnda itũ na kũngĩkinya tũtigũtega rĩ nĩ matuonie kũrĩa tũgũthiĩ tweherere thamaki. Otherwise Kemfrey acio maugire nĩ njega ndikĩmenyete nĩ rabu ĩrĩkũ ningĩ matwarĩte gatuĩka ti njega no ĩkorirwo rabu yao ndĩkĩrutaga wĩra wega. Gĩtigire ko ngĩnyitana no ngĩhana ko kĩmenyithia rĩtwa rĩaku no kĩmenyithie hihi ndũmĩrĩri ĩno ya thirikari ya mũthenya wa ira kuo mũtigakorwo mũgĩthiĩ na mbere na ũtegi wa thamaki ĩno ti njega na kinyagia ĩna kĩhera gĩtarĩ kĩega. Rĩtwa rĩaku na woni waku nĩ ũrĩkũ? Okay, njĩtagwo Sera Nyambura niĩ ndĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Mwariki
na ni twakorwo ni mai tene muno na kuma mweri wa 2 tutwete turite thamaki ici na tondu maruga thamaki ici ni njuru we ni ndingiona uru wacio tondu nginya utuko wa ira nicio ndiraria ndirakua ndiri okuo arafu guthukia muno tutige gutega thamaki guku tondu guku ni migunda-ini itu na tutingiraga mwena ungi wati wa park tutega migunda-ini gwitu riu kiuria kinene ni riri twagirio tugatega migunda-ini itu neno niyo ira bread itu tuguteithikira ku riu no tuhoe thirikari itweherie guku itu compensate turiho tweherere mai mao mangika uguo tutie na thina wa kwehera no tutingehera tutie na gwa guthie tukomborete nyumba ici nyumba citu ni ciaru tutirikitie kuriha twari magokuo koguo tuticutie na wiki wa undu tutie na undu wa gwika ono riko wi mwe wale mathamitio ni mai kana wari na uikara guku thiini itura riri nie ndi umwe wa guthamio ni mai nyumba yakwa guku thiini mai-ini thank you Wiroreri wa Kameme TV ugo niguo maundu mahana mwena wa Mwariki guku ni gicigo bunge kia Naikuru ithwiro na korwo hi muhuri wa kwambicana kwa gikuonia riri ni itura rihuirwo ni mihango miingi ya wonjoria kuma maundu mege maini na utegi onginyagia wendia wa indo citiganite kuma thamaki onginyagia na irio cia andu aria marakorwo magiruta wira maundu itura-ini riri na wira ukoretwo kana mihango ikoretwo ironekana ikoretwo yandikite andu ingi wira na aria marakorwo makigunika na njira imwe kana iria ingi thiini wa mihango na utegi wa thamaki ni riboti tuko tukirumania na muthenya wa muthi na tuko tukikuhariria hi maundu ria maikaire ririkana ni riboti koretwo irakorwo ikirekererio oriri muingi wa matura mayo koretwo kirigira kuigwa hi uria thirikari ikorwo ikiuga kana riboti ya thirikari gwakinya ni kundu gwigwitwo urihi kana kuriho hathara kwa migunda yo iririkitie kumerio ni mai macio ni moturi namo ihinda-ini ri ni undu hinde na matha itikira ngonge gucokia muno ngi wa studio kuri mundu gwitwo Mumbi Wanyoike andu-ini hamuri wa kwambisha mundu gwitwo Kigotho Mwangi kuma kaunti ya Naikuru ritwa ria kwanjitagwo wa ng'ombe wa Maina. Ngatho muno wa ng'ombe wa Maina ni undu wa riboti uthii na mbere na gutuhangira tukimenyekana aikaria Naikuru no magugithii na mbere na kuria thamaki kana ca. Manathi na clinical officers thibitari-ini cia kaunti ya Mombatha ni marurunganite makimenereria na kuhinyiriria thirikari ya kaunti ya Mombatha ikorwo ikimahingiria mendekithia mao megie marihi. Mugomo uyu wa maabitha aya a ugima wa mwiri uria kiumia kana uri kiumia-ini gia 12 na riria wambiriirie na gutire wiguano uri urakinyanirio. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu kuma kaunti-ini ya Mombatha Ndegwa wa Gathungu akorwo agitwira uria kurathie na mbere. Ndegwa, mwaro ni waku. Thengio muno wiko studio kanyamukira na njira njega muno makiria na kahinda-ini gaka ta uguo urona gicicio-ini giaku uyu ni mururungano wa manathi a kaunti ino ya Mombatha o hamwe na aruti wira thiini wa thibitari ta aria marutaga wira laboratory na aria metagwo clinical officers marurunganite makimenereria kwaga guthikiririo ni thirikari ya kaunti ya Mombatha kigemaine na kiriro kiao kiria makoretwo makirira kigemaine na marihi na ningwenda tunyitanire na mwandiki wao niguo akorwo agitwira. Naam, asante sana kwa kuungana nasi hapa Kameme. Ningeomba uanze na majina na utueleze maandamano ya leo inahusisha ama inazimisha nini kwa county government? Sisi kwa majina naitwa Peter Maroko, katibu wa chama cha wauguzi tawi la Mombasa. Ni kwamba leo tunaandamana kwa sababu tumekuwa na mazungumzo kwa muda mrefu na serikali ya Mombasa County, na tunakumbukapo ni kwamba tulianza mgomo wetu mwezi wa Novemba, lakini hatujaweza kuwa na maafikiano, na jambo ambalo tunaitisha ni kwamba tuweze kulipwa zile hela ambazo wamekuwa kikata kwa mishahara zetu. Lakini serikali ya Mombasa haijaweza kujitokeza kikamilifu kuelezea kwa nini hizi pesa haziwezi lipa kwa wakati ufaao, na wameshindwa kutuhakikishia ni wakati gani ambako wataweza kulipa hizi pesa. Na pia kuna mambo ya promotions ambayo tulikuwa nayo na serikali ya Mombasa, tukawa na maelewano mwezi wa Julai, lakini wameshindwa kutekeleza zile promotions ambazo kulingana na venye tulivyokuwa tumeelewana. Kwa hivyo hao mambo mawili ndio ambayo tulikuwa nayo, ambao hatujaweza kuwa na mazungumzo mazuri na hatujaweza kuelewana. Na jambo lingine ni kwamba wa kitaifa ni kwamba tumekuwa na mazungumzo ambayo yalikuwa na hakikisha kwamba tumeweza kupewa mambo ya risk allowance. Unakumbuka ni kwamba tuliweza kuelewana, lakini serikali ya Council of Governors iliweza kujitoa kwa yale mazungumzo na wakakataa kuweka sahihi katika yale mazungumzo ambayo tulikuwa nayo. Na jambo lingine ni kwamba kuna wenzetu ambao wameweza kukufa kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19, na ombi letu ilikuwa ni kwamba waweze kuhakikishiwa kwamba watakuwa compensated na tumepewa na ile group life insurance ambayo itahakikishia zile familia ambazo zimepoteza wapendwa wao wameweza kuwa compensated ili waweze kuendelea na maisha ambayo walikuwa wanaishi wakiwa na wapendwa wao. Lakini serikali ya Council of Governors
tumeona ni kwamba imeweza kupeana ujumbe kwa magovernors wote kuhakikisha kwamba hili jambo aliwezi kutekelezwa. Na tunaona kwamba kuna ujumbe ambao unatoka kwa chair of Council of Governors nikisema kwamba Council of Governors waweze kuajiri wahudumu wa afya wapya. Lakini tukiona jambo ambalo limefanywa na Council of Governors chair ni kwamba yeye amebadilisha zile contract ambazo watu wake walikuwa nazo kwenda PNP. Kwa hivyo anadanganya wengine. Na saa hii naona mko kwa hiyo msafara, mwelekea wapi kwa maneno machache? Tunaelekea kwa ofisi ya Governor Office ili tuweze kumsurutisha aweze kuhakikisha kwamba yale matakwa yetu yameweza kutekelezwa, na pia aweze kufanya lobbying kwa national government tuweze kulipa risk allowance na mambo ya group life insurance. Naam, asante sana kwa kuongea nasi. Mwiroreri wa Kameme ni kwa nani mururungano mathiete thiine kaida-ine gaka mari barabara-ine ya Digo Road merekeire ofisi-ine cia governor. Hihi niguo makorwo magitabania kiriro kiao, na no igwa mehena maundu maingi marenda thirikari ya kaunti ya Mombatha ikorwo ikimahingiria o hamwe na kanjo ya magavana ikorwo ikimathikiriria. Kuma kaunti ino ya Mombatha ni ukuigwa inegene ni ringi, gwenda tutigire hau niguo tukorwo tukira mwiroreri wa Kameme TV maundu na maregario thiini wa mohoro maitu. Kuma kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Tugakihoka thirikari cia kaunti no nene ni cigugikorwo cikiaririria uhoro wa ndugamano ino niguo arwaru magikorwo magitangikirwo na njire igwete. Tugicokereria guku mucii munene ikundi itiganite guku Nairobi itongoretio ni bunge la Wazalendo, Concerned Citizens Alliance, bunge la Mwananchi na ingi ni moritie mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Ndagitari Karanja Gibisho eyeherie giturwa-ini giki niguo kuhe mweke uthuthuria mukinyaniru hari ndugamano iria Gibisho ari nayo no rio rari governor wa Nairobi Mike Sonko. Ikundi ciciugite uma ndungionekana Gibisho aikarire giturwa kia mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri amuruhonge rwa borithi na rwo thuthuria urire rungu rwake na ni hinya o guthuthuria maundu maria marehete ndugamano yake na Sonko. Resign. Tuambie bwana Kibicho afanye nini? Resign. Na sisi kama wananchi tumeongea kufuatana na katiba article 1 ambayo inasema mzuri ya kwamba all sovereign powers belong to the people of Kenya and can be exercised only accordance with the constitution. The people can express their sovereignty direct, and that is what we are doing here. We are expressing our sovereignty direct, na tunaungana pamoja tukisema ya kwamba Kibicho aondoke ofisi, akitaka kuripot report kama raia. Tunakuomba bwana Kibicho, unapokuwa katika mamlaka ya serikali tumia instrument of power mzuri, kwa maana the next election ni succession politics. Haujui kama utakuwa katika hiyo serikali ama utakuwa. Na unapokanyaga watu wengi kwa hii country bwana Kibicho, tutaamusha kesi yako pia. Tutakuwa na rais mwingine, tutakuwa na PS mwingine, tutakuwa na minister mwingine, tutakuwa na mkubwa wa DCI mwingine, na pengine hiyo wakati sisi kama wanaharakati utatutafuta venye wengine wanatutafuta. Kibicho amefanya kosa kubwa sana kufanya mambo kama hayo. Kwa sisi kama wananchi ya Nairobi, anatakiwa atolewa kwa hiyo ofisi na akuja kama raia mwema, akuja aseme hiyo maneno yake huko akiwa Leo reke ngutware nginya kaunti-ini ya Kiambu nginya kuria Githurai kuria mutongoria wa ODM Raila Odinga arathie na mbere na kuhurira ndebe riboti ya BBI mucemanio-ini ucio uria akiri na atongoria angi akoretwo nao. Maina Kamanda niwe urakorwo akirekereria ndumiriri yake hinda-ini riri, reke tuthikiririe. Wapi nuru ya vijana wa Githurai? Wapi nuru ya mama wa Githurai? Wapi nuru ya wazee wa Githurai? Wapi nuru ya Uhuru Muigai wa Kenyatta? Wapi nuru ya baba Raila Amolo Odinga? Mimi nataka kusema namshukuru sana Mheshimiwa Uhuru pamoja na Raila Amolo Odinga kwa sababu na
Yesu. Kweli si kweli? Na tumeona kweli watu wa Githurai baba wanatakikana watengezewe barabara zao vizuri, waweze kutembea vizuri bila shida wakija kufanya biashara zao. Watu wa Githurai, vijana mpo, vijana mpo. Baba, ile kazi kwa vijana ambayo inaendelea, ile program hapa Githurai. Naona babu wawili wameingia. Nataka vijana wa Githurai waweze kuendelea na kazi kwa vijana, na pia baba, ongea na rais ili ile malipo ambayo vijana wanalipwa waongezewe. Githurai hoye! Sasa tutampa kijana baba wino, wengine tutaongea huko juu, wajumbe wengine tutaongea huko, halafu baba sasa baadaye ya huyu, na ni dakika moja kijana wewe. Githurai ria, Githurai ra, vijana tigim, vijana kialala, warembo wamama mme. Leo tuko hapa na baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la adabu. Watu wa Githurai sokoni, baba ako hapa kwa sababu amewaletea jawabu la ajabu. Amekuja hapa kwa sababu ya development ya watu wa Central Province. Watu wangapi wanasema ni babu kwa sababu, ni baba kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu? Nione kwa mkono. Asanteni sana. Haya, wakati huu tunampa baba mwenyewe. Awaseni makofi kwa baba. Makofi tena kwa baba. Asante. Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Tumekuja Githurai, tumerudi Githurai. Ujumbe ni moja, kumepambauka, kumekucha. Jogesha wika mara 3, amkeni twende kazi. Sawa sawa, kazi ni ya bibi. Naleta salamu kutoka kwa ndugu yangu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Mnapokea? Kama mnapokea nione kwa mkono. Juzi viongozi wa hapa Githurai walikuja kunitembelea kwa ofisi na wakaja na ujumbe na vile vile wakaja na memorandum ya kumbukumbu ya hapa Githurai. Shida ambayo iko hapa Githurai, moja ni juu ya soko ambayo inajengwa. Wakasema hiyo soko ni nzuri lakini ni kidogo, haiwezi kuchukua wafanyabiashara wote wa Githurai. Inaweza kuchukua hoteli 1,500 peke yake, hadi hao hapa iko karibu wafanyabiashara 6,000. Sio? Pili, wakaniambia mimi ati ile reli ambayo ilifufuliwa, ambayo ni mradi tulianza na Uhuru ya kufufua reli itoke Nairobi mpaka kule Nanyuki, imekata soko mara 2, moja kushoto, moja kulia. Sasa watu hawezi kuvuka kutoka pande hii pande nyingine. Wakaniambia mimi sasa dawa ni nini? Dawa ni nini? Daraja. Daraja. Daraja si ndio BBI? Si BBI? Building Bridges Initiative. Sasa nikamwambia nitakuja Githurai mimi mwenyewe ili nione kama hiyo daraja itajengwa. Kabla Uhuru hajakuja kufungulia soko, daraja ilikuwa imejengwa. Sawa sawa?
Sasa mimi nikaita mkurugenzi wa reli, nikamwambia njoo hapa, akaja. Na vile vile nikaita yule PS katika wizara ya ujenzi ya manyumba ambao wanahusika na ujenzi ya soko hapa, nikamuita wanahinga, nikakuja kuongea kwanza. Ucio ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akiri na kiheri gia tongoria makihurira ndebe riboti ya BBI gicigo-ini kia Mount Kenya nigo marakiugire ngatho muno ni undu wa unyitaniri waku ni twakinya mwisho wa mohoro maitu. Njitagwo Mumbi wa Wanyoike, tugacemania ringi rucio mathaa-ini o tamaya mwena uria ungi wa studio tumana wa Ngui wa Maina. Tidia wega no ririkane wi wa bata. On the ones and twos, it's DJ Cut.